no tangata. Ia, mele leno fia tala ia Yesu because of its relevancy. Lua. O le tala lea ia Yesu. Fase fulu I la tau tusia. E no nofo I taimi ese le tala fase pito. I nofo anga ese. Ma tu sia la tau tala I le afe lima se fulu tausanga. Ni ia. And yet, there is consistency and harmony in their stories. Yeah. E tamao aina le tala ia Yesu. Iwa aina ese. Are 40 offers and means 40 perspectives. Yeah. O le vaai ale leo mamoe. O le vaai ale o staulanga. O le vaai ale tupu. About 40 perspectives. Tala ia Yesu. E ngata ia. E oa le tala ia Yesu I sostu suna. There is a variety of genres or literatures to mo le tala ia Yesu. Law, history, wisdom, prophets, gospel, apocalyptics, letters, o tu aina literature ia ese. O lo tu si ai le tala ia ye, a tu sifia. E nato te mana o mia le fele lea ufo linga o le tala ia Yesu. Aisea.